Hilapnya diklik tombol subscribe nah gerak gratis iyo doh. Anak main gorengan ah. Halo, Cok. Kunaon? Abang Kulu. Aya acara naon, Cok? Oh. Jam 7, Cok. Duh, mana, Cok? Oh, alah kayak diusahakan lah. Oh, nya, waalaikumsalam. Duh, aya wae mergo. Hanya bukan jam 7. Bukan jam 7. Mun urang indit na isukan isuk. Tuh urang nambah bengek atuh aduh. Mahanya. Tuh. Angkat enak we lah. Ayo nanya. Wah, masih kurang ya. Tapi orang jeung saka ditunya. Wah, ngorek kadut lah. Urang kemarin kan kecurup jeung ngorek kadut. Nah, ngorek kadut lah nah. Naon wuy? Taon. Kadut meureun. Assalamualaikum. Danglan atuh ah. La ilaha illallah. Kenal maneh? Main ieu we gitu. Tong di mainan maneh. Halo. Hai mulo teh. Naon ieu? Enak. Kenal maneh? Ih, Oh, aduh. Kesibuk tak? Entuk, enggak kan? Dulu jeung Mamang yuk. Mana? Bengkulu. Yang di. Oh. Sange. Jadi lah, bari ngomong ka emak tah, menang tuh. Dang di jalan tuh nya. Heeh, dah. Menang mama pasti. Besok orang meliwat. Mamang nunggu di imahnya. Oh. Siap ke pulang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kemana? Ini benar ulin deh. Bengkulu. Woi, gimana ya? Ya weh, ulin. Kerupuk ya bawa capena ke dapur. Ya. Mana? Mana buka ini ulin. Kenapa, weh? Sandi. Ajak ke Bengkulu. Memang Sandi. Can aya acara keluarga. Kira-kira. Ayeuna. Woi, nunggu sore kieu. Sandi cenah aya besok mah. Iyo sok katiksan ke bengek deui. Oh. Aduh, karunya Sandi. Wah, mah mana tuh? Ayeuna. Ya. Oh, make jaket. Kunaon lah ayeuna mah. Berapa ini? Nyawa tuh. Oh, sini. Dia jeung di jalan teh. Sini beli. Oh, lah. Awas sana duitna. Di kantongan sana we. Ayo pakai heula itu na. Kalau berasa dia nung teh baju jeung salinan. Jadi can mandi mandi lah. Ayo mandi. Mana rek atuh teh? Mama, mama rek ka Bengkulu, Ban. Iya, tadi euceut teh di Bengkulu nelpon cenah aya acara keluarga. Kita ke Bengkulu ayeuna. Sore-sore kieu. Atuh amun isuk mah ke mamang ka embun ke bengek atuh. Geus mah bengek nambah bengek, Ban. Kitu lah. Oh, iya kan. Duit selama mamang di Bengkulu. Bejakeun ke bapak oge nya. Bapak, ya mamang, kan mamang ke Bengkulu. Siap. Ya ulah poho, bebek, bebek. Nah, diparaban ya. Motor jero dipanaskeun. Oke. Wah, siap pesanan lo. Motor sama Pak, rese tuh. Hah? Bapak aja kan? Nah, gitu lah, sore. Mau ada kembaran si, yuk, sa. Ada kadut. Duh, kayaknya aku itu yuk. Mana ada kadut ya? Bandi dulu lah.
Orang tahu ya. Ini kia apa nih? Kamu tanya tuh. Ke mana? Jalannya Mas Sandi. Jalan wae. Lebaran mainnya plesir. Tanya tuh ke mana? Mana? Mulu. Salam tuh. Ayo Pak. Enggak. Ayo. Hati-hatinya. Iya, bawa payung. Di mana Pak yo? Itu mendung musim hujan. Lagi jas hujan mah. Masih yo. Mau beli di jalan lagi ke Mang Sandinya. Ayo ya udah. Asoy mau asoy. Soy. Asoy gede. Sing utah. Cepat asoy. Heeh. Ulah tuh ini. Wah, Mulai di jalan ya. Oh, rumah. nyeting naik motor tuh uhut tah jangan moal. Ayo Pak. Nah, hati-hatinya. Nya, nya. Nya. Assalamualaikum Mak. Yo, salam. Ada tuh. Dadah. Ayo, mati Kang. Itu kong. Maghrib ya. Itu loh, salah wae tuh. Aduh, naon? Mana sini keren amat. Jalan-jalan. Ajakan ke Mang Sandi. Ke mana? Bengkulu. Kenapa Bengkulu? Nyaho acara keluarga tuh. Lah, hati we. Oke, oleh-olehna. Kenapa Bener tak? Yang naon di? Hah? Yang naon? Naon deh lah. Oh, Oke, hati ya. gampang. Assalamualaikum. Tadi. Waalaikumsalam. Sama kita beres. Tunggu siang deh. Hah? Udah siap. Ya, Wan, Mamang nyokot jaga-jaganya. Bang gimana? Oh, oke. Gawe. Yuk, apa yang ngomong tuh? Jang. Hah? Ngomong ya. Helm aman mana yo? Iya, Be. Ini sih, Jang. Mau jadi Bengkulu kayak Jang. Oh, lah, sila yo. Sana mah sana udah. Itu nyawa deh. Bakal tinggi deh. Baik. Nah, Jang. Bismillahirrahmanirrahim. Ano Jang? Ano na? Naon ban? Ubar ketinggalan. Ah, ubat. Tenan naon bakon dah. Sambil di jalan ge. Mang Sandi mau duit. Guys, mama kali kinda tanya. Tidak kan enggak apa-apa. Ulah pokoknya. Assalamualaikum. Mulai tuh. Oh, Oke. ini teh ban. Ayo ban ah. Assalamualaikum. Weh, Mang, kurang sama masker ya? Hah? Kok bisa di gereng-gereng di situ? Ayah dong dompet yo. Oh, iya benar ya. Oh, Oh, bahaya kek. ayo tuh macam-macam ge. Ya. Mahanya Mang Sandi ke Bengkulu kita hari tengah enggona apa ya Dia. Maaf, itu mah. Aceh. Iya, si Oban. Oban ya, Kak. Ban, kenalan. Sing lain pas pikiran aja. iya Mang Sandi ke Bengkulu Jadi kenalan ya? iya Mang. Bingung kita hari gue ngerita tinya kamu Oh, nggak sesuai dah. Kurang bareng nih, jeung kurang harita. oke Oke. susulnya Oke. Tinggon deh, ke orang musuh. oke Oke. Enggak. maghrib Oh, kurang ngerek balik ya. Dah. Go. Tuh, itu Mang Ayam gimana tuh? Mang Ayam. Gimana, Bang? Gimana ya anak ininya? Ini. Ini main maghrib itu jangan mak tuh. Ah. Udah bogor dulu aduh. Keren tuh Mama. Keren, nah. Mantap kan? Nah, yuk, anu tulung Mang Sandi ya, pakai baik ke Mama. Aduh. Isu minum ngomongnya. Itu asawa tuh. Agak manuk. Tadi dia ayo nembak, lupa. Ngomong pun tuh ketembak.
Puas. Ayo, utama. Yuk, itu tak tembak dulu ya, bro. Woi. Mamang bisa om, istik-istik mah. Hei. Keren. Balik lah. Ayo. Mestinya, maghrib ya. Ayo balik. Wah, tanya lah Mang Sani sama mana? Kak eta Bengkulu man. Amang gulu. Jeung AA. Mana? AA mah. Oh, nang anut. Oh. Aduh, nih mamang tadi anyakan. Aduh, yuk balik yuk. Ayo. Wah, Mang Sani mamang tadi anyakan. Bang, balik jalan. Kamu naik, weh, mana? Tunggu tuh, yuk tunggu. Iya, iya. Mang Sani kamu dulu tuh ngajakan nih. Mana? Tidak maju. Serangan ujung oban berani. Kudu ngarit isukan. Aduh. Ini Mang Sani.